Ikarika ria Kiriga nirikujeri ntere cia meri aria mwari umwe na rietwa masikana na atigia uniki njara cio ijere nyuma ya kiria kwathira kagererwe ome ya kanisane atongeria bakiuru kiu masiari uga akinyire kanisene ethira kuri na muntu uria ethiritwe agikarare akaragana kuria muntu uju amwebere akarenthi nirio mutumiria aritire yerekeria ria masi kugerwa ome tukiaraniria na utongeria bwa kanisa Union wa Apostolic Church ni baugite gutari kwenda kwa masi kugwata ngurario na kethra ibaizi ni agwatire banja cha mwire barendi muikia sibitari. Nicholas Chabare ni na ripoti iji. Last Sunday ndaitire kanisene weta kanisene ndetandethira muthako mona garinde nyuma arankara nde nyuma ndamwira nebela bele nkolome mbele kana na mutano ngembele kana no my father eta wa bishop muthaka u ari akwebela Evangelist Peter Mongathi ari mathaba wene ambonere ngeringe tuma nkiwa imbebelwe arankara nde nkarende araua kuringana na oran kuringe tuma imboywenja na ntorwe kenda ndaga kuringe tuma ndoywa ndatorua process nela yotorua nja irio ndaikerwe wigwa ndeunikanga njara siyele ndeto ino mwari ojo kumekana tamasikana na agukujira ati charuthikire entugo ya Jumapili inthiru intoto ikuthi nambe na kuringithia kanisa ya Leta New Apostolic wamwe na atongeria bamwe ba kanisa eno ario mutumirio kumekana tapita na kinyamo karirigite kwa kanisa eno na bo baba kuwetanirwa na ndeto ino bakiuga mwari ojo kinyambere nino ethiritwe aruthite mathara amane na ikiri kanisa eno na utie bwa ruthirwa nende kuoro angaitsi sore na kuya kanisa ne kuya muntu ukirete nere ibiru kubomba tuma muntu unwanjara ogwende baliuga gutire kyo gituma aomba kwethirwa akiringwa ntugo eno ya Jumapili kana aunangwa njara Peter no ritire onda arawa na toru kanisene na ndatorua na apart from kinya kuwa ntugo ntoru kanisene nethiritwe akiwa mantu amainge woninde na mapepo ya baharini. Kwa hivyo na yate mumbari yetonera Jesu na kanisa karome kawa amen. Ntukuye ya kanisa na kupa kanisa na kawaida ure ya era mubako moke ranko loma. No ire mubako moya mulatura anja mubako ature tani awele ste asineira. Ite muntu omuikirie. No te muntu mnyike muntu kanisa ne. Nanta tuire kwa runyanto ito babatibu kukariko tuwe kariyo mwena ogo onwe mwari ojo ari kujira na kuga ati antu baba bamugerire nja na akugwa irio aunekangire njara untubura noe murungamiri wa kanisa eno akuga okaya kwethirwa ibamenyire bakimwira kinya cibitari eno nto kanisa ne twire ikimumenyagira kinya mantoni imegie ndwari ciake ntukuye ari cibitari ama mmiru njenero kanisa ene litembeza mengi mno eta kwaliwa ku na ndika wende bibi atuma au nwanjara nibi ora mtu bagwa nebita pastor wa muringire ai wewe bitatu na kanisa ka tubirite ka wendo raka na tura ku ya kanisa na kana na turete ara agirite tulla tu la ya na agirite ara wa na ya ara ndo te muntu oisie akuringwa kede to isia akuringwa nyanje njare kuringwa tutekere ka ai te kanisa we mwende ko mwende sibitari mura baba ubwono ndethwa Evangelist araria rengi ararita onda oyo na atorera akiboko abenganeta saindira aratora akiboko na andoro no toto baturania oni rengi irio ka akaze ni uwa kwa weta wa Kalembe yire twaturania no iro twanire Kumegebe North Petan Class Chabare.